tapoina I le tua. O te alofa au au whawhunga mai le li I leo ma ai oi. O te alofa au wana li liu mai an whawhunga I a te au. Leo te wala au atuai I a te ia I lo o langa. Na Yesu ni au mai le oti. Si ni au mai le oti ai. Maua o popo ngā o tuma mau. Na maua o popo ngā ma whanoi noa. No wala au atuai le suafo le li. Le li e o te ai o I atu I la vea I mai I a te au. La tātou te tāu. O mātou o tua, le pa ia o Israel, le whamatala loto, le tamāle alo ma le nganga pa ia, ai tasi lava lau fio. O poto lau whanau I le nei fiafi, mātou te mawhawhau I popo ngā lau fio. Tu fatasi ai le tangata ma le tua, na lulu ina ai na whatutua ma whasilingia ai o ia e ia lava. Lo mātou whamana tuina nei e le ngata I ai mātou I le nei o lotu. Ai whapefo I e kālesia ke wisiano I le ralagi au ao. Le nei vai aso pa ia, ma le mea alofa lau o fio mo le tangata whatutua. Fiu mai anga pa I ae, pa te soino mātou loto, tāpua I te tuatasi. Mātou te patu e le tāpua inga te tau mono mea malau fiu. I lo swafa Yesu wa laila mātou pala au. Amen. Peso samne o fipesi.
Fionga le tuana tato whaito wina. E wakalia I Ioane o ta upo sifutolo. Tato whaitau e whakumomoa e whapoma I whapo sifufitu. Ina si I leo whaitau le tō sifutasi le tō sifulima. Ioane e wanalia o ta upo sifutolo whakumomoa o sifufitu. Me whapu tōs futasi I whapu tōs fulima. La tātou whetau whenawhorofua I ai. Aole I o I le tau saminga o le paseka, o sila fia Yesu o mai ona po e tua ai e ia le nera lagi. A mali watu I tamaa, wana alofa I ona tangata o le lagi. We are lofa I ai lato o I le ngata ana. O sila fia Yesu o tuina mai al tamame o malava I ona ao. O maliu mai foi o ia mai le tua, o le atu maliu atu foi o ia I le tua. Ona lilinga le ia o le vai le ipo e mulu ai. O mulu I vai o na so. Ma solo ia I le solo o e fusi ai. Tali atu Yesu I a te ia. O le mea o te whaia e te leilo nei. Ai muli ane e te iloa. Whapea mai leo Simona Peteru I a te ia. Lea li ie. Awa lava na o vai. A o lima foi. A toa malo ulu. Wawa sila fia e ia len te whakataina o ia. Melea nei a whetalai tuai. Ua le mama o tō malawa. Tō te ua mai aku, o le awa o maleri, o le leifo I la o tō e whaimaina, a wā o lava lea. Wao o batu le whaao o I a te oto. E pei ona o whaia I a te oto. Ia whape lava e oto o na whai. Malisku fitu. Walu I fafo, na whapea atu leo Yesu, wa vi ia nei la tali o tangata, wa vi ia fo I le tua I a te ia. Lau whana oe, e toi titi na yaso o te iaia I a te oto, tu te sa ili mai I a te au.
A pe ona o whai atu i ai o te ia. O le mea o te alu i ai to te le mawhai una o i ai. E whape fo i ona o whai atu nei a te o tō. Ma fo pe tōs fulu lima. Ia te mai le tue a tātou whaita mo whaongongo i o wana whionga pa ia. Tuma watu pei a te iolo na lava vi inga. Nei se do e whakawau lava. Ila tātou i whonga te talo i na tua. Tu whatasi o tātou loto mo manatu. Au te ina i tātou le tātou tātou sangu i whetele. A tātou i whonga te talo. Lo mātou te mai o le langi, o le tamā ma le tina oe o i mātou uma. O mātou tau te maina oe wa whapeo na pau o mātou te mā. Whapeo na mātou le lama a tō toe le mamanu o le tamatane. O whapena la o fio na pau o i mātou. E tau te latasi oe. E whai alawa lo whina ngalo. O le tau e velo i le mani noa. O le mua fo i e le fuatia se me te whina ngalo i ai. E a me tonu ma whamaoni oe. E le ma whai fo i una lata i ai se tangata vai ma le le. O mātou tau tina ina fo i oe wa whapeo le tina. Na au atu i lana whanau o na loto. E whapena la o fio na au mai lo whina ngalo i ai mātou. I ulawa na mātou sosola ese mai lo whina ngalo. I au manatu mai pēa la o fio i ai mātou. Whapefo i o le tina na o whawhutai i lana whanau. Whapena la o fio. Nei manatu mai i ai mātou. O mātou whawhtaia la o fio o no le nei awa noa o mātou noa. Le nei fo i mai aso pa ia. Mātou mawhu whawai ma whamana tuina pupua ngā la o fio. O se whaala tanga tele na e saunia i lo walo o Jesu Christu. Na e whina ngalo lawa ina i le lei mea i le amatanga. Na whapeina foi ona e whaiele le langi. Ana e whaiele tangata marona sa o tonga. E whaiele whiliwhilinga i le bāle le lei ma le ama. Le nā o whapeina i le tangata. Ana e whina ngalo lawa i ni manu se manu e whaia i mātou e peo le nā. O le ngata ene e papalu i mātou le lawa le ele ma le fuefu. O e manawa i ele mana vaola. O e whasoa ma i eilo mauli le tangata. Le o whapeina ai mātou. Mātou te loa lawa le ame tono la o fio ma le te taua mātou sawa vali ai. Ia pangā lea. O i eile sa o tonga i le tangata whili ai le lei ma le ama. Le nā o mafua ai, o na iei le leanga i le lalani. O mātou mafofau le nei mai aso, lua afe tau sanga te luai. Na e whaali manino mai are lo walo o Jesu Christu. Le tau le lea Israel, le tamaru walo ama. Le tangata fo i sa fie i ai tangata, i lona amatanga. Ana saulawa o ia ina ia saunia se tongi ola mo tangata. O le mea le nā o mātou whamana tuina ai le newa yaso. Mana tuina i le nei e fiafi lan te talo o whatawa nau i Aotearoa. Mala nā o ngani i Aotearoa a whailawa e iaiseisi au wala. E whaola e nai le lolangi.
Ana te talo ina ua afutoto o ia e whatoanga I te tsemane. Whapea lawa e le mawhai o na te seina le ipolo I a te ia se ia I einu ai. Ia whai a lawa lo whina ngalo e le ona loto. O ia tu I lalo le whatetai e te tauna mātou whatetai I ai. O le mātou pale whia ngai fo I malawa fio o le nā. E iai mea mātou te mana nao I ai. E ma mātou te talo whina o wale ai a te oe. A le mea lava nei o mātou mautinoa. Ia whai a lava lo whina ngalo e while mu ai mātou. Mātou mafo whau le lalo langi na whanau e lo walo I Jesu Kiriso. Le whaporonga ina e malo losi o malo vai. Le manulau ti o lo te ina ai. Le whatawa ina o mea te tele nei lo mea laiti. Ma le nau e tangata I mea marolosi. Ai le o mawhaya nei loa I la tau lawa fio I mea vai. Le nana una ia ai le tangata. Na tupu ai o ia I se ai ma mātitiva. Nā o whaingata ai la ngā ruenga. Ia me eu lava le lofa la bea I o lawa fio. Na e saunia le whaarotanga tele ala I lo walo Jesu Kiriso. Wana o oma foi pe o na mori mawina e tustala. Le o mātou whitau ia I lea noa. Whatontonuina e whodo mātou soifua ma leola. O la mātou tustala le ie. Le ia ngoto I foi o mātou loto taito tasi. Le nganga o lawa fio na e saunia ai. Le whaola tanga tele ala I lo walo Jesu Kiriso. O lo fina ngalo I ia manuia le tangata. O lo fina ngalo I ia fia le tangata. O lo fina ngalo fo ia toi whafo I le tangata malana mafutanga malawa fio. E peo le iai le parataiso I amatanga. O mātou mautinoa le nei le ie. Te mi umalawa mātou te mamau ai malawa fio e la ngona lava I mātou e pe e iaise mea o misi. Le ato toa la mātou savali I le tele o tele. A omi fo I mātou tele o mafuta I ate oe. O mātou le iloa tala e whai. O le mea lea o mātou whaftai ai le kalesia. Mana sakarameta. Matala o mātou whatutuanga. Whape foi tusi o le vavau. Lo mātou whaitau I ai. Manatu mai ai mātou le lofo lawa fio. Le mātou titalo le I whapena ina foi le nei sāminga. A mātou whitau I upo o fionga ma mātou mawhawhau I ate oe. A mātou tali eina foi le ngā ruenga whiwhepea lo ngā ngapa ia I o mātou manatu ma loto te tasi. Ina whapena o na ola e bea e tau langa lawa fio. I o mātou loto. Ma maua e foi mātou ni malosi mātou te o atu ai. O mori mawina le fina ngalo lawa fio I le langi. Lupu moni le nei o mātou I loa le ie. A whai e le aisi whamangalo I le langi. O na ua mātou le mua o na whamangalo. A whai foi e au noa le langi ma le lofa. Ona ua mātou le alo lofa I nisi. Al mele nā ua mātou o mai e pēr lo whale tāpua I le ringi. I mātou la mona lo whetalai mai I mātou te tūtasi. Mātou talo le ringi o mātou ngā luenga I nei. Tau tewa mtau pā u. Tau mate fo inu mātou watu I atu o I le teini ma le teini. Ia mea le nei o mātou mautinoa. A mātou o e whea o I atu o I upo le ola. A mātou sa ini e I atu ai pe whai mai lau fio I whaoratanga mo mātou o ngāma. Mele le li e. A mātou tutui I le papa o lo whina ngalo e ala I nei sa minga.
si tatala mai lava ia e mātou. A mātou sa ili fo I lau fio ma lau whamanuianga e ala le nei o wala. Lea li ia ia mātou maua lava. Ia le nāla mātou titalu. A whaatasi e o mātou langona mo mātou manatu. Whaafitai I lau fio o le nei aso. E meise le nei vai aso e le kālena ke usiana. O mātou whamana tuina ai upua ngā o lau fio. Whangu mai ai mātou whatutua le li. Ne whaato to ina ai whamuianga lau fio I o mātou loto te tutasi. Ia e meise o mātou ainga ma mātou utunu. O nā te talo ma leo lenga e lātou suafo Jesu Kiriso. Lo mātou alii ma mātou whaoa. Amen. La tātou tu le pese o sāpia e o pese.
tonga i le nea fiafi, le tātou e kalesia i pēna masani ai. E whapewhoi lau whenga nguenga e pēna tātou mafuta i le nea fiafi. Ia mua tātou malofo e wāsia si mai mo o tātou whaiwai aso pa ia whatasi i le nei tausanga. Lea lava pō na whaalata i nai le liu Yesu. Pia manatu o lo mawhawhau ina. Pese i le te tawa ona tā tasi se manatu i se mea se tasi. So se tupe lava e rua o nei tūru. Fato ai loa le pae o se ie ina ua tu whawhia ngai me se ie uli. E o fwoi lava lai le upu le masani e tātou na to mua le whamantunga. Upu o sakarameta e pe tātou maua mai apostolo Paulo. O lea lava pō na whaalata i nai le Yesu. O matua i nai le upo e masani e tātou Samoa e whapea tala atula whale. E tala tautonga e tala tofi Samoa. E pese i e eile manatu o le whamatalanga le nā e pese i e li wha Samoa i lato tofi. O lato tala me wawau. Ia li wha ia tonga ma lato whatufunanga i taua. I lato ngā ruenga me whai. Pēr manatu na nā o whai lao e le nei fiafi. O mantuena e fwoi ia tala o le fuafuanga e pēr nei ai na tātou kanona. O le kenese mua ma le kenese rua. Kenese mua o lo whamatala ina e le tuskanga, le whauina e le tua o le lalolani. E whao ngā ina e le whitaleina, ana upu. Whate te inga, ia malama lama, o na malama lama i mea. Ia wani ngalo ia tātou le kenese lua o lo iai se tala o se ata i le tua e pe e papaluina ngā ruenga o le fofoanga. Whao ngā i o na ao. Whamatala i tala i wai tawhi man whasusuina e le sau o me tuto. Nei ulawa i le whauina o le tangata whi mai na papalu i le tua le palapala ma le le. Ua whau i le tangata i le amatanga. Le tui ngā fofoanga i le tua lona lua le nā le lalolaini e pese i e palapalao na ao. Na wawai atu le tua i le tamaloa e le leo na nofutu tasi o ia. Na whamoe ngase leo o ia o atamu a se ilo nei vi aso aso. Ua whawai ewa le tina o tangata uma. So e pe iele winga le nei o mea whawhea ngai. I le mawhai ala ana tātou dausi whatupueina le kenese mōmua. Ai ngalo ia tātou le kenese mōmua. Le mawhai fwoi ana tātou whapea ua siri atu le tala i le kenese mōmua. Ai le whapeina le kenese mōmua. Pino mea te tawa no whatasi. The main idea is how do you handle conundrums? How do you square two seemingly conflicting ideas and be okay with it? That's the main thought and idea this evening. How do you square two opposing ideas without having it break us apart?
So te lala o por sa minga o lea lava po na whalata i nai le li o Yesu. Na ia tango ai a reto. Puna masani i tatou. Ai ngalo i ai tatou le mena tupu le po lava le nā. Mai o lea lava po na whalata i nai le li o Yesu. Na ia tango ai le Yesu roi ua fusi i ate ia. O na nilingi le e ia o le vai le ue mulu mulu ai. O mulu mulu i vai o na so. Ma soloi ai le solo o ia fusi ai. Pe o le mea le nā e te tau na tātou mana tuaina e whatufunga i nai fo i tātou. Awa a tātou wa ai ai mea tātou te mauti noa i ai. E se le tātou leo te tele pe a tātou o ane o ngā sami nā. O ngā sami masani. Me sa tātou whaia i atau sanga o mawai. Ina le maua le tātou le isi. Feso soani siri lea. Whapela wa tātou te o mai le nei aso. O popo ngāo le limi. Ma tātou ngata ai le lau lau whamutuma. A tātou te le manatua ina le mulumuina o vai o so o Yesu. No manatu le le ato toa i a tātou le tala o le niwa yaso. Ia le luia nā mo i tātou. Aua nei a vea le nei tala ma whamomo tangi au. Aua nei i whaia i le masani. Aua le whapaie ina le whaia o lau whatuatua. Aua e te manatu o se mea lea o lau whai tau sama umalawa o le mafo angale nā e ma whaia una skipi le tau sanga nei. Le ai. E whaari fō mai pēr le tua. Ia e tātou i lete i ma lete i. Ai pauale nei o tātou whaalongo fō i a te ia. One of the most powerful things about communicating is not just the words that you use, but it's how you listen. It's the same narrative year after year after year. But it's how you listen that adds another layer of this story in your life. When you think about it, we had a death last month. So there's no way you can possibly listen to this same scripture as you did last year. You've gone through career changes. So you can't just come to this Maundy Thursday service and continue to think that there's nothing there. Waleni ngā rua ngā nisi. Wali taia nisi. So lo whaali fō mai pēr ngā ngapa i o le tua i a tātou. Le mafu angal nai le mawhai ona tātou o mai le tala le nei. Mautu le wena fō le nei. I whangapaku tuai. Rova yaso nei na awai tuai le. High school reunion e mātou sa a onga e mālisi. Nātou na whaau o tau sa ngai awhi whasalau warurua. Mātou tui mā futa manai te meiti na mātou a oma whatasi i whelela. Wa langai fo ila mona tuai. Ia leo wasinia mai fast food tau sa. Talon mātou whao o mai high school. Al mea ula mona.
A whapea lawa e le suia le tangata. E tūno lawa. O tangata tua ia. O leo pumoni lawa o sui mama tō. Ia pisi ki o mairo lava I pumomo o laia te ia upe o se futonu tau sama, se fitu tau sama. Te ia o so na talafo tala. Te whamanatu tala a o tama matawe lea. O te talo I oa ni whapeina I tātou na whai o te talo o tātou whatutuanga. Tālo te ni umalawa tātou te mai I ne tua, malana lau aipa ia. Tātou o mai fō, whaalonga fō, sa ili ni la mona fō. Ni e tātou utu ele nei waina fō, I whangapap fō. Ia tau nei alofa le tua, Ia mairo na nganga pa ia whamangalama atini le winga moni o ana whio. Nei e tu maua I pea le fō o lana tala le nei. I tātou tangata ngā hui. Ia teni nela a tātou whasaka roa I whamatunga. Whamatuma pa ia. Whamai polo o foina o maua mai a ke wiso le mea o tuina atuai I a tautou. O lela po na whalata I na aile li o Yesu na I tango ai le areto. O tofi ma tuina atu I o na so o ma whapea atu. O lo tino le nei o tofi ma sui o tō. O tō kaya ne mea ma whamantunga I a te au I so umatu te ai. Ui whakawhoi leipo I na umana lātou ai. O si tie o lātou runga ma whapea atu, o leipo le nei o le whengainga fō le lototo. I o tō whaia ne mea ma whamantunga I a te au I so umatu te whenua. Mai paulo o au so umatu te ai le nei a reto ma wheinu le nei po. To te whailoa atu ai le maliwa le li isi le toe whio mai o ia. Whamena mo uala lātou whawhitai. Mera lau sānia le tātou te tālo whawhitai mo le aure tonga le waina. O mātou whangainga fu o lo walofa le li. O le areto o le whailonga o lo tino mo momo e lungo le sātaulo mo e mātou. Ma le waina o le whailonga o lo toto o le mamalingi I lungo le sātau o moi mātou. O le mātou te tālo le I. E ia pea le nei sākara meta ma me tawhe mai eile manuia o la mawhio I ai mātou. Manuia I awala ese. Na ngata I le whaletino. Ia whapefo I le whale ngana. Mātou whawhitai ona o maua se na tono o le tangata pa ma ngā sala. Ma futa atu ai I la wafio I le nei awala. La mātou te tālo I whapeina fo I le nei sakara meta I le nei awhiawhi. Mātou na tua ai le nganga whawhitai lau ngā lofa. E sa mie lo walo I Yesu pe wisu.
o whamamama whamangalo I nai o mātou se ma leo. Whawhitai le li o na lo suafa o alai la mātou stala. Amen. O le lawa kona whamata I nai le li o Yesu. I tango I le areto o si tie o lato uma. Tofi matu inatu yo miso o mawhake atu. Tino le neo tofi masui o to. O to whea ne mea mawhamantunga I atea. Ia so uma to te aive. O ia whape foi le puina uma no lato ai. O si tie o lato uma mawhape atu. Le pule ne o whengai ma fau le lo toto. I o tō whaia ne mea ma whamantunga I ate au I aso uma tō te whihi moi. La whapena whoi o tātou whaia. O le si nati o le mātou whatutuanga na mātou maua mai I le pōna whaalata I nai le li. Whamai I o tō whemulumulu wahi o le tasi I le isi. Na saulawa o ia ina I awane au auna tangata I ate ia. A ia au auna o ia masao ni ele tō miola o tangata uma. O la mātou tataro le I whapeina o la mātou maua I le fiafi. Le ngata o leo fwina atu o lona soifua ma le ola mo whamangaluina o masala. A le whaatinoina fwoi o le mulmuluina o vai o le so o le nā fiafi. Malana o popo inga mo I mātou ia whapena o na mātou whaia. O le mātou tataro le ia maua I mātou le loto maulalu. Mwhai o na mātou au auna, o le tasi I leisi, whemulmuluai,
o le isi le tasi, au wā o lo fina ngalo lea mo i mātou. Whawhitai le ia no nei sakarameta, o maua i mātou le manuia mai ate oe. O le mātou talo i a papa ave loa nala mone, a mātou ta ape masala lau, i le niva yaso pa ia o mātou whamana tuina. I lolo faswafa Yesu o mātou wole ma te talo tuai. Amen. Ia le whaia le pese lea mon muri ala whai pese. Le whamai le tala o le fiafiale nei, na whalatai nai o ia i nutal se kara. Whamai o umala lato paseka e peo na masani e i tangata Israel. O le whamana tuina o le isi fui labe ina e le tua o tangata. Au ia e kupito. Io na o lola ia o Yesu mauna so. Le whatoanga o Getsemane. I nālanga whina o ia ma le tua. Pefu lava le lio i tātou oma. Tātou te alo mai popo ngāma me whaingatau. O ilo le leila vai le li. O lona te pōle nā. Ina te talo lona te maa. A whaila vai ma whaile li ia na le esa le nei ipu. Ia whapeina o na whai. Ai a whaile le hai. O le a o minu lava iai. There's something magical about when someone voluntarily offers their life up for someone else. It's not coerced. It's not forced upon them. But they voluntarily encounter the dragon. Something magical happens. Our Lord Jesus Christ voluntarily offered his life as a token sacrifice for our salvation. And would you receive it? Would you receive it? Yala tatou whaimu I pese o sami alo whi pese. La te pē mai le mo li e whailunga ina ai le teimi na sae lua ina ai le ia o le malu. Na ua tōna na manawa I le wawea la spalele. Le pese o sami alo whi pese.
tatou whai o le tala. Whawhangu mai o mātou roto o baunga tā le ni le mana o loa nganga pa ia e mese le nei tāwanga e sa ni e loa. Ia mātou o atu wai o te pena i mātou mo le seta o manai i mātou. Whai mai le file mua lau fio e te ina ai, e te ape mo te fōi o i mātou a inga le ne fiafi. Wa le file mua mai lau fio o lo sinisini i me o mai manatu i e tangata. I le leo ina ai, lona ufafo ma lona ufale. Lona mafofau ma lona lamona. E a mata atu nei se i o i le whakawau. Kore nāla mātou te tala. Ala tu lo walo Yesu Kiriso, le li ima whao.